Ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mwe mudahwema gukurikira amakuru ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru abatosoye abayanononsowe n'abayinga mu gutahura ndetse no gutora tohoza amakuru arebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubutasi. Na makuru mashasha akomeye atugezeho ay'igisoda cy'u Burundi kimaze kurungika mu buseruko bwa Repubulika iharanira kwikukira kwa Kongo abasoda bagera ku majana 952. Ibi rero bikaba bikozwe mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi, akaba ari itariki 9 Ruheshi 2025. Turareba uko aba basoda barungitswe, ibikoresho bajanye ndetse na misi ikomeye bahawe. Biravuga ko kandi General Prime Niyongabo mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi agiye kuza neza ahangaha muri Muramvya gukurikirana ibikorwa byose bikorwa, kuko atizeye ko abasoda bari buze gukora akazi nk'uko abishaka, kuko yari mu gisagara cya Bujumbura abaca bamuha raporo zidatosoye neza. Araza rero kwikurikiranira ibijyanye n'izi operation Karundura. Ni muzi rero turebere hamwe ko aka kazi kagiye gukorwa ndetse nuko aba basoda barungitswe. Ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye urebe munsi y'isananu ukore subscribe, cyangwa se niba ari ubwa mbere dukurikiye mu rurimi wumva ukore sabone. Ikaze mu makuru yacu mu buryo ubutosoye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kwigenekerezo 9 Ruheshi 2025, igihugu cy'u Burundi cyakoze igikorwa gikomeye gisa n'icyo kongera imbaraga mu mirwano barimo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho binjije abasoda bagera kuri majana 952 mu gisagara cya Uvira. Bikaba bivugwa ko iki gisagara bamaze kukigota mu buryo budasanzwe. Kwinjiza aba basoda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo birahura neza n'amakuru akomeye urwego rw'ubutasi rw'u Burundi rwamaze kwakira, aho bitangazwa ko benshi mu basirikare b'u Burundi bashobora kuzagorwa mu gihe M23 yaba imaze kugera muri iki gisagara, kuko bishobora guteza akavuyo gakomeye bigatuma na Red Tabara ihita yinjira mu gihugu cy'u Burundi, dore ko ari ibintu kenshi yagiharanira. Biravugwa ko abasoda barungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo aba infantry, aba marine, jeune militaire, akaba rero ari abasirikare bashinzwe gutegura inzira z'inzitizi. Hari kandi abashinzwe gukora ikoranabuhanga mu bijyanye n'iperereza bizwi nka communication et reconnaissance. Ni mu gihe kandi werejwe medical militaire, abashinzwe gutabara abarwanyi cyangwa abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Biratangazwa ko ibingibi byose bikozwe rero nyuma yuko abasirikare bahamwe ubutumwa bwo gukora ibitero ndetse no gukumira ibitero bishobora gukorwa n'umuhari M23, mu mutwe umaze igihe kinini uhanganye n'ubutegetsi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Uvira ndetse no mu nkengero zaho. Intumbero y'iki gikorwa ni ukurinda ko igisagara cya Uvira gikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyoca kigarurirwa n'umuhari M23. Biravugwa ko rero abasirikare bagiye mu gihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi bahabwa imyitozo ikomeye mu bigo birimo Muha, Muzinda, Centre de Instruction de Gitega, mu rwego rwo kongera ndetse no kubongerera ubushobozi. Aba basoda banyuze mu nzira y'amazi yo mu kiyaga cya Tanganyika, babanje kugera ahitwa kuri Port de Bujumbura bakoresheje imodoka za gisirikare, bavaho binjira mu bwato bwihariye bwa gisirikare ibizwi nka penche militaire, bwabambukije bubinjiza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku cyambu cya Uvira. Iyo nzira ikaba yagenze neza kandi itunganyijwe mu buryo buhamye, ifite rero uburyo icungiwe mu mutekano. Nyuma yo kugera ku cyambu cya Uvira, aba basoda bafashijwe n'imodoka zatunganyijwe n'igisirikare cya Kongo zibashyirungika mu gisagara cya Uvira. Harimo izigize umutwe w'ingabo za FARDC ndetse biranavugwa ko hashobora kuba harimo n'izaje zituruka mu bindi bice bitandukanye by'isi. Zikaba rero zabagejeje mu nkengero za Uvira aho bagomba gukorera ubutumwa bwabo. Bakaba muri iki gitondo bazi
bazindutse barubaka amatente ndetse n'ubuzu bwo kwigegezamo. Ubu ni ubwa mbere ndetse si n'ubwa kabiri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itewe umusada n'igisirikare cy'u Burundi, kuko ibi byagiye biba mu bitandukanye. Mu gihe hashize iminsi igisirikare cy'u Burundi cyongeye kohereza izindi ngabo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko rero kuri ubu ngubu hari ibikoresho byinshi byajyanwe mu rwego rwo kugira ngo babashe gutanga umusanzu ukomeye, kuko urugamba rugeze aho rukomeye. Iyi nkunde yo kohereza abasoda ikaba yaratangijwe ku mugaragaro mu kwezi kwa 2023, aho icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bemeranyije ko abasirikare b'u Burundi bashobora kwinjira ku butaka bwa Kongo kugira ngo bafashe FARDC, FDLR n'indi mitwe yiyemeje guhashya M23. Aya masezerano atumye leta y'Igitega yemera ko ifite abasirikare ku butaka bwa Kongo, ikintu kitari gisanzwe kuko mbere bajyaga babihakana. Irinjizwa ry'ingabo ryemewe rituma ingabo z'u Burundi ziba zimaze zigera ku 12,000 zimaze koherezwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibice byinshi z'ingabo zamaze kugabaho ibitero byagiye bigaragara ko bitigeze bitanga umusaruro, kuko bagiye birukanwa ndetse n'ibice bagenzuraga barabyamburwa. Muri ibyo hari abatsinzwe urugamba abahungira mu nkengero za Bukavu, abandi bahungira mu misozi miremire ya Fizi, abandi bahungiye muri Uvira. Ibikorwa byose birerekana uburyo ubutegetsi bw'u Burundi bwiyemeje gufatanya n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rukomeye rwo guhashya M23, kimwe no gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Ariko kandi birakomeje gutera impungenge mu karere, kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma izo ngabo zigera ku ntego, ndetse biranavuga ko abasirikare boherejwe babanje guhabwa imyitozo bitandukanye n'abambere. Uretse intumbero ya gisirikare, urugendo rufite inyungu za politiki ku bukungu bwa leta y'Ubujumbura. Hari bivugwa ko buri musirikare woherejwe mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azagenerwa amadolari arenga 5,000, ibintu bishobora gukurura n'abandi biteguye kuba bakinjira mu gisirikare. Hari andi makuru avuga ko bamwe mu basirikare batangiye gutera umugongo igisirikare kuko batishimiye uburyo urugamba ruyoboye, bigatuma hashakwa ababasimbura bihagije. Ibyatumye hari n'imbonerakure zimwe na zimwe zamaze kuba zarungikwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa. Biravugwa kandi ko kugeza ubu ngubu leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanga igisirikare cy'u Burundi cyarakoze iyo bwabaga, ariko muhari M23 ukaba ufite imbaraga zidasanzwe, byatumye bigenda birushaho kugorana kuba bagera ku ntego yabo. Nkuko rero bitangazwa nyuma yuko muri iki gitondo abasirikare boherejwe, abasirikare bahawe ubutumwa bwo kuba bakora ibishoboka byose M23 ntizinjira ngaha. Bikaba rero bivugwa ko iyi nkundura ikomeje kugenda igaragara ndetse nakorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba batanga umusaruro. Aba basirikare 952 boherejwe muri Uvira bahawe inshingano nyamukuru eshatu: gukaza umutekano mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho, gukumira ibitero bivuye ku barwanyi ba M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro, ndetse no gufasha ingabo za Kongo mu bikorwa byari byo gusubiza uduce FARDC yambuwe tugasubira mu maboko y'uyu mutwe w'igisirikare cy'igihugu. Ibikorwa bya gisirikare bigenda bikorwa mu bufatanye, aho bitangazwa ko FARDC izakora ibishoboka byose, aho yateguye amakarita yerekana uturere twigaruriwe n'umutwe wa M23, by'umwihariko mu bice by'ahitwa Runingu, ahitwa Kibindura, ahitwa Mutarure ndetse na Rebera. Abasirikare Burundi bari gufata icyicaro cyabo muri izi zone, bashyiraho ibirindiro bikomeye birimo amahema manini, ibirindiro by'ingabo n'ahagenewe gucumbikira abayobozi b'urugamba. Abasirikare binjiye muri Uvira bitwaje ibikoresho bikomeye bya gisirikare birimo imodoka za gisirikare zo mu bwoko bwa Mamba APC na Toyota Land Cruiser pickup zikoreshwa mu gutwara abasirikare no gukora amarondo, imizinga mito ya 60 mm ndetse n'iyindi ya 90 mm ikoreshwa mu kurasa abarwanyi mu ntera ndende. Ibikoresho by'itumanaho rya satellite bifasha abasirikare guhuza ibikorwa hagati iyi mitwe y'ingabo iri mu misozi ndetse no mu nkengero. Hari drone z'ubutasi zikoreshwa mu kumenya aho abarwanyi bihishe no gutahura ibirindiro byabo. Hari amasasu n'intwaro za Kalachnikov
ndetse na za mini machine gun, harimo kandi za RPG-7 intwaro zo mu ntambara, ndetse bikavuga ko ibingibi bigomba gukorwa mu gihe gito kandi bikaba bizatanga umusaruro. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko leta y'u Burundi ikomeje gutegura ikindi gice kigomba kuzaza gufasha abasanzwe bari ku rugamba. Ibi byose rero ni biri gukorwa mu gihe leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yamaze gutera umugongo mu buryo bukomeye cyane. Benshi mu bakomeje kugenda bakurikirana ibibera ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kunanirwa urugamba. Abarundi akaba aribo bitezweho umusaruro ndetse no kuba bazahura ibimaze iminsi bigaragara ko bizangiritse. Mu yandi makuru rero kugeza ubu ngubu hari M23 wamaze kwamagana bikomeye ibimaze iminsi bikorwa ndetse binatangazwa, aho kugeza ubu ngubu AFC yamaganiye kuri raporo ya Amnesty International ku birego byo kugirira nabi abaturage. Uyu muryango uvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu ukomeje gushinja uyu mutwe. Ni ibirego AFC M23 ivuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki ndetse nta shingiro bifite na cyane ko bishingiye ku binyoma. Amnesty International iragaragaza ko M23 ikomeje kutubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu mu mujyi igenzura, harimo Goma, Bukavu ndetse ibi bikaba byaratangiye kugaragara mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Raporo ya Amnesty International igaragaza ko AFC M23 iri kwica ikanakorera iyicarubozo ndetse ikarigisa bamwe mu mfungwa i Bukavu. Icyakora AFC iragaragaza ko ibyo ari ibinyoma bigamije kuyisiga icyasha, gukomeza guha urwaho amakuru atari y'ukuri ndetse no gukwirakwiza ibihuha mu rwego rudasanzwe. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2025 iri huriro ryagaragaje ko raporo yaryo ishingiye ku makuru ya nyayo y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. AFC igaragaza ko mu bikorwa byo kubohora Goma na Bukavu abajenosideri muri FDL n'indi mitwe nka Wazalendo barwanaga ku ruhande rwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyambuye imyambaro ya gisirikare ibigira abasivili bacingira mu baturage. Iyo mitwe yahishe intwaro mu baturage mu bigo by'amashuri n'ahandi, bituma ibice bibarizwamo abasivili biba isibaniro ry'intambara. Ni ibintu M23 igaragaza ko kutubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye no kurengera abantu. AFC igaragaza ko nubwo bimeze bityo, ibyo byose Amnesty International yabiteye umugongo, ntiyabitangaho raporo yayo yakoze igaragaza uburyo uwo muryango ubogama mu gushakira umutekano abaturage. AFC yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro mu bice bitandukanye bigize uyu mujyi, aho abarwanyi bo mu iyo mitwe bakekagaho ko bagiye bihisha bajyanye kandi bijyanye no gukomeza gushyiraho imbaraga mu gukusanya intwaro zari zaranyanyagijwe mu baturage, bigakorwa hirindwa ingaruka bizagira mu baturage no gukomeza kurinda umutekano mu gihe iyo mitwe ikomeje ibitero shuma. Bice AFC M23 igenzura hatewe intambwe nini, ubuzima buragaruka, ubugizi bwa nabi bwashyizweho iherezo, aho ubu abaturage bishyira bakizana haba mu masaha y'ijoro, ndetse intwaro hafi ya zose zashyizwe mu baturage zarakusanyijwe, amahoro arahinda, binajyana no korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi. Ni intambwe ikomeye icyakora ikomeje kwirengagizwa n'imiryango yigamije inyungu zayo nka Amnesty International, na cyane ko ibyo bibeshyuza uburyo iyo miryango ihora igaragaza AFC M23 nk'abanyamakosa badashakira ineza abaturage. AFC M23 kandi yahakanye ibyo gutwika gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho ku itariki ya 27 ari kuwa mbere iri huriro riharanira uburenganzira bw'abanyekongo rifata umujyi wa Goma. Muri gereza hadutse inkongi, benshi baratoroka, abarenga 4,400 barayirokotse. Ni ibikorwa byatwererewe AFC nyuma y'ibiro bya Loni bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu byagaragaje ko abagore 100
na 65 bishwe bigizwemo uruhare n'imfungwa zaturutse gereza ya Munzenze. Umunyamabanga wa AFC Darion Kimbulungu yagaragaje ko Amnesty International ipfa gushinja abantu gusa itanabanje kugenzura neza igihe ibyo ivuga byabereye. Ati ibyabereye muri gereza ya Munzenze byabaye mbere y'uko AFC M23 hagera. Uretse ibyo AFC yakomeje kugaragaza ubunyamwuga buke bw'iyo miryango ikomeje kugendera umukwaha k'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje kugaragaza ko abaturage barenga 3000 bishwe ubwo Goma yabohorwaga. AFC M23 ivuga ko amakuru yagenzuwe agaragaza ko ahabonywe abantu 874 bishwe hagati ya tariki ya 2 na tariki ya 12 z'ukwezi kwa 2023. AFC M23 yemeza ko bishwe n'amasasu yavaga mu rugamba bari bahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta, aho kuba ubwicanyi bwateguwe nkana. Ubwo yagaragazaga ibyavuye muri raporo yakozwe, uyu Kimbulungu yakomeje agira ati iyo mibare yindi bavuga niyo bahimbye ku mpamvu za politike. AFC M23 kandi yanagarutse ku mvugo za Denis Mukwege uherutse kubwira France 24 ko abagize iri huriro ari abicanyi, igaragaza ko imvugo ziri mu murongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaragaza uyu mutwe mu ishusho mbi no gukomeza kuyobya rubanda. Umwe mu nzobere mu bijyanye n'umutekano yanenze raporo ya Amnesty International igaragaramo kubogama gukabije ndetse no kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igirira abaturage bayo. Ati biragaragara ko habayeho guteshuka kureba ku mpande zombi mu buryo bungana. Ibyo bituma uburyo bwakoreshejwe mu kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bunengwa. Mu ijoro ry'itariki 27 ukwezi kwa mbere 2025 nibwo AFC yafashe umujyi wa Goma nyuma y'uko ku itariki 16 Gashyantare iri huriro ritangaza ko ryatabaye byuzuye abaturage ba Bukavu batereranywe n'ihuriro ry'ingabo za leta. Nyuma hakurikiyeho ibikorwa byo kurinda abaturage, guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abaturage bicwaga bigizwemo uruhare na leta yari ikomeje kugaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni ibintu bitabonwa neza n'aba ba Kinshasa n'imiryango bivuga ko ikorera mu kwaha kwa Kinshasa, ariko kugeza ubu ngubu AFC ndetse na M23 bo baratangaza ko babaniye neza abaturage mu bice bagenzura, ariko imiryango mpuzamahanga itandukanye yo ntabwo ibibona neza, ndetse bikomeje kugenda bitangazwa ko ibi ari ibintu bitameze neza. Ni mu gihe rero bitangazwa kandi ko Wazalendo yasahuye uruganda rw'icyayi kugira ngo uhime AFC. Nkuko amakuru twakiriye abivuga, aravuga ko ibi byabaye ku wa gatandatu nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati y'inyeshyamba za AFC n'ihuriro rya AFC n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace aravuga ko ibyasahuwe birimo ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya umusaruro w'icyayi nk'imashini zitunganya icyayi, izisarura, izumisha ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutunganya no gutwara umusaruro w'icyayi bijyanwa ahantu kuri ubu ngubu hataramenyekana. Ni mu gihe andi makuru aturuka mu batuye muri ibyo bice avuga ko ibyo bikoresho byose byafashaga uruganda gukomeza gutanga serivisi zo gutunganya icyayi byatwawe n'abantu bitwaje intwaro ntaramenyekana aho babijyanye mu rwego rwo kubihingungisha abarwanyi b'23 ngo batazajya babikoresha. Bikaba rero ari ibintu bivugwa ko bishobora kuba byakozwe n'Abazalendo. Uru ruganda rukaba rwari ishingiro ry'imibereho y'imiryango isaga 100 ituruka mu gace ka Mbinga y'amajyepfo n'utundi duce duherereye Remera, aho uru ruganda rwubatswe. Abaturage benshi bakaba barukoragamo imirimo itandukanye irimo guhinga, gusarura, gutunganya no gupakira icyayi, bikabafasha kubona amafaranga bafasha gutunga imiryango yabo. Ibyo gutunga imiryango yabo rero kuri ubu biratangazwa ko byamaze guhagarara. Ni mu gihe kandi hari indi raporo ikomeye tumaze kwakira. Iyi raporo nayo ikaba igaragaza ko ibintu bitoroshye, aho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bivuga ko abana basaga 100 bashinze imitwe yitwara gisirikare. Umuryango wihariye ushinzwe kurengera abana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Soprodi watangaje ko abana barenga 500 bari mu mitwe yitwaje intwaro muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Ibi byatangajwe na Jean Pierre Kakure Kavate, umuyobozi w'umuryango Solidarité pour la promotion de l'action au développement, umwe mu miryango yihariye igize itsinda rishinzwe kurengera umwana muri societe civile. Uyu muyobozi avuga ko abana bagera kuri 584 aribo bamaze kumenyekana ko bafatanya n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu gace batuyemo. Zongeye kandi kuba ko hari abandi bana 111 baba mu duce tw'icyaro nabo bashinze udutsiko tw'imitwe yitwaje intwaro. Jean Paul Kakure yasobanuye ko hakiri inzitizi zikomeye zatuma abana batabasha kuva muri iyo mitwe. Ikibangamira aho agira ati ikibangamira cyane ni ubushake buke bw'abayoboye iyo mitwe ihatira abana kuyigana, ndetse nibura ry'ibyemezo bifatika biva ku bigo bishinzwe kurengera abana. Uyu muyobozi arasaba ko hakorwa imbaraga mu bukangurambaga mu buyobozi bw'iyo mitwe aba bana, ariko by'umwihariko no mu miryango iturukamo abo bana. Akomeza avuga ko ari ngombwa ko imiryango ihindura imyumvire kugira ngo uyu muco wo gushora abana mu ntambara ucike, kuko babona ko ari ibintu bibangamye. Reka dusoreza aha, ufyonde sabone cyangwa se ukore subscribe kugira ngo dukomeze turabana no mu yandi makuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha kuri Imbonesha kuri Mwirudende ibashyikiriza amakuru aba atosoye.